Yes, uwo bita Bruce Melody abajijwe ku banya South Africa, we yakoze agakerenge bita Wilson Baridonjya, aravuga ati sinigeze nabwiwe yuko muri South Africa nabwiwe yuko habayo abaturage abirabura ndetse n'abazungu, ariko se nkibaza ni ko nigeze numva umuzungu akoresha rwa rurimi rwawo bita syosa cyangwa se isi syosa abantu Releasing, we don't judge. I've been told that South Africa is a country of black and white people, but I've never heard white people saying ngo niyumvishe ukuntu atarumva umuzungu wo muri Afurika y'Epfo avuga urwo rurimi bita cyangwa se isiyosa. Abazungu bundi ushobora kwibaza se muri South Africa ubundi bangana gute? Ni kangahe ku ijana ry'abazungu bari muri South Africa? Amoko ari muri South Africa se ubundi ni ayahe, cyangwa se indimi zikoreshwa muri South Africa ni izihe? Yes, that's why you are here on this channel. Turatsinze wawe ugomba kumenya buri kimwe cyose. Nimbara ko subscribe nimba utarayikora, ndabizi ntago wabyitayeho cyangwa se ntago uba wagafashijwe, ariko ndabizi ugomba gukozaho agati cyangwa tukikomereza. Yes, abazungu reka duhere ku mubare wabo ko bangana mu gihugu cya South Africa. Abazungu bangana n'9% by'abaturage bose ba Afrika y'Epfo. Imibare igaragaza ko bagera kuri miliyoni enye n'abantu 500 muri miliyoni 66 z'abaturage batuye igihugu cya Afrika y'Epfo. Abazungu nyuma ya apartheid nibo ubwoko bita apartheid nibo bakurikiye 2/3 by'ubutaka bwose bw'igihugu, no kuvuga ngo nibo bikubiye ubutaka 2/3, usibye apartheid nibo bafite batuye ahantu hanini, ariko 2/3 by'ubutaka bwose bw'igihugu aba nibo bufite. Abaturage ba Afrika y'Epfo bakoresha indimi zigera kuri zingahe? Indimi 11 zirimo Icyongereza, icyo ururimi bita Afrikaans, irwo bita Ikizuru, icyo bita Gisosha, kimwe bavuga bashyamazana ururimi bita Soto yo mu majyaruguru ndetse na Soto yo mu majyepfo, icyo bita Tsonga, icyo bita Tswana, icyo bita Venda, icyo bita Swati ndetse n'urundi rurimi bita Ndebele. Ururimi rwa Xhosa cyangwa se isiXhosa ruza ku mwanya wa 4 mu ndimi zikoreshwa na benshi muri Afrika y'Epfo nyuma y'Icyongereza, Afrikaans ndetse n'Ikizuru. Ngaye nguko rero Bruce Melody rwose ukunda gutebya cyane, umuhungu w'abanyarwanda ukunda rwose kuduhereza show. Ngaye nguko uko yavuze ku mpamvu yibaza ati se ko bambwiye yuko kuva kera ari nako ndabyiza, ari nako mbibona ko South Africa ari igihugu cy'abaturage birabura ndetse n'abazungu. Ese ko narumva umuzungu uvuga ziriya ndimi bimeze bite? Ese no munya South Africa cyangwa se n'ubutubuzi bw'abazungu? Sinzi wowe kubyumva. Ese iyo uregeye abazungu bari muri South Africa ndetse ko ari na benshi, miliyoni 4,500 n'abantu benshi cyane, ese wowe ubibona gute? Ese ubona ari aba South Africa n'abanyafrika bagenzi bacu cyangwa hari ukundi byaba byaragenze? Yes, remember to subscribe nimba utarakora subscribe rwose, koza hagato kiwundi tukomeze tugiye tuguha show uko bwije nuko buke. Yes, my name is Turatsinze wawe, reka tugaruke.